eba ma your future kasa ma ni na mo ni sen ko bae nti fanchere brother de oni me na de oti nso nim de maame no de me fa mu o de atemni die free ni fie ade to am obi so obi ama ne banko school to be yo na enye bete nti afi yo ka usi akola na ofom say mama na ofom tu SS JHS na mama can say I heard him from so din but mama eduru ba bi ma afi mama ne ka kire me so obi yin sen na gu nti atete ana afi wode me fam ayi obi ahomete ene o mama miska sam mfam mama no na de okoy no nko yin firi ona maso monyo me because onti mi nsore na ofiri ni fi ba na de atendidie na ba bi a na meto aduane wo fanchembra ba bi madam for bio oye ma free dey in crowd sister na gaza wonim na wode ne na mu pabo abo me obebo no because enko basa me ne obanyema ntere se me nyini pa mama obeji sika no ode akra ne free kru mo me woni bio nti eja sata mo na how many years mama sata mafwe na menya 20 years na na kra ne so say infinity fane se ne ma me 16 ti ono de ne be kana de mama eno de mi yankwe nti mama ode akra ne free o e ma e bai no me sofu bia na me di nachi ene de e ko ba bia na ye papa no ode mi ye e ba e de ma neska no ma me ne beje se ode ye den mama obeji ska no se okoyi nyin ne okotu nyin sen na gu okay two man sen mama say 1.5 cpp am a fi ana mama obeji ska no de aba we ni free o nti yes ana me ma me bi o de me ye ba ye friend ma ajoa na me mfa ne currency o free nti ma me no ene me sofo no na eja bibia nkomara because me ni obia bibia nkomara mo na ye mama ana papa no say de sa me kun me bodua ne nyoma ne koso no na oje me phone to phone to twene check na to twene say de be ya bibia to bitwa nti be 2 years echi Sunday bi na me ko me so aho wa no manje nti me kwa no number bi frame me not to know is na wa je number na free madam for bread bi na oyitre awo ye ho nti say open me na wen humia okobra na be kona me woni ho oye ye wo ani nti na open ma sempa me kan say e friend bra Francis on net ten nti get na kwaje number ni free bra ne ho e na ofre me nti ofre me me pick am want and frame me why me okay and I'm afraid nti me friend na ye o no am want and za na tell am say adwama dey bla ma oni so kakra na say wo kasa che ho kwaku chesi di enko oye na afi e wo se oni mi didi nkoma ti won kura de wan kan jere mi se wawo na che so ma me ni juice kan odi hwimu no wanti om nka biom mama 2 years achi manti om nka biom nti mama me na kasa na anadu se di akra ba ni yesu wo wachi ono se ba namso okay mate nti me kwa adwuma ma de eche me kwa adwuma na me bo master man ye say BBC na esi na gia na afro me nti me ne de no se okovi se wo ma nko ye ngo no afro wo de ya ko ho ne ko hwe namso mate ana master man me keska na me ko be kwa ajo me mama me ko duro hono mo no sika me de koma na me de ma ni wi aso mo ka chem se me nya na me nko na papa beto me wo ani bubufu namso no bia o afro me na mabana ka chem se me nya na me nko na papa beto me ani bubufu de okay ana me iska me de koma na man nti me pie a me ko no ana me shia o papa na ye chinso operator no oba no so ne do ma machine na me je machine no na me sare ko ja papa na ofi nti do na papa ne so se bi kra de modi mu nkoma ewi na nsi ha na papa ne bi ja na kwan na me ba nti me ba na me bo me sofo no ne me ma me na mane se mama me ko say no so okay afa me ni o mo kasa wi a ma be enyumra be 5:30 na papa na frame me o frame me a na o start sa na yoma no be bo me dua ne na sa na papa sa da na ko ho mama sa da na me ko ho no na nyumre na papa ne frɛ so be bo dua sa fresh na start sa na sa papa ye de na o je frame me o wi ase nti mama e ho de oba me kasa me bu onfu ana me boa
me bufu ina mza fede ma brɛ me ni abusu nti obekumi ekumi na ka sa ache papa na mkate ko mama from there ne de ni abro de me kana say ne sana antai ye ko say ye koto akra ne di na me papa yare sa tam na kra na nya say mama me mama anu de means me na say best anu de man mo ye se mo koto akra ndi no ma na kra na nyini kakra na wanyini kakra wanante no nante okay meni minu ya panyini ana di medina chi na me papa yare nto ha say meni o manya de enko yako ina ma ene say me papa nka won de ya o manya yes okay ni ja ni o mana de ko ene wo ene ba nze mama ye bedure mu nsam de ye na do so ti odo mu free ode akra ni free be kwa ai ho but corona na me refi ana ode ne ko nze ode ne ko ni e ho mama papa ne frame me say ni ma me frame me say ni nyina mu no mama ni nyina mu no na me ni bi de ye ba kakra metimi de ye na me ye kakra metimi na me ye mama bi o ma me ne ba no ochara de ofo ase kokobi nti se o ba no okwa bi o mama emo store bi wo ye ho nti na me koma me no wa bi anse mama ene de mini scout nti bia emo anwa ase kofije because minim say unya scout de beba na me de mama me no de ko ma se no mama say ni ma me de ma no e de ko ni nyina na mama omo mama ne ye ni kunu ni mo hwe unim nti mama again ne be akra ne be yare o yare anaju bi na me ofie na eho doctor ne frame me refi kru ne me ka me bo na o frame me nti o frame me no busam se me ne amont na mse no say ye de me ba hospital but o say di nsuo isi akra ne so but onti me ne bibia prof say I just say obete me say me kasa ha ne na da bi na me ka je nse me sore no onhwe na mama nse mama nyame ahomache ana me duru kru nim mama me kones kanje de ni me ho nti me master ene me papa ene je kakra na mafre omo na kakra mbenya na omo de asende me sa me koda bench so 1 week e hospital ho mama me ne da ho koda hospital 1 week said the be am ba ne ho beto no mama akra na hoto na eyi no ana ga no say ne condom out na am so ki mate nti me free hospital wo koto out na me de ba e kwa ma me duru kwan na no na mu say o ma me kura ne neoma ade ne ba na am say nti mama no na wo say me ne ko me ne o mu ko fi nti ye ko duru fi ho no e ko duru fi an papa ne hu mi mama e ho ne me ana ne wo fa se ba ko se wo fa nyam so bo ase ne say ana won hwemba no se da bi se boy ya sama wo kan se won hwa akora na ba ntumani akora ebe sori abeda binti so 1 week hospital se won hwa oba na nso fa nyam so bo ase ne nkomo bi e wo no ne abranti ni nti mama na ma me ne mpese me ben ni kunu no ane papa na di nkomo nti e wana mga se da me besa me ko ana so okay nti o mu ko ya me kwan no bi frem no se he o mpese kana wa be bone wa ha no o be sa bosa aka ne bi wa aba yo na fa ne frem ne fa ne ko I'm so okay mate te me ne kasa na ka chento no ko ne mbeko na mama o abai wan no be ko ene woni na nyam ne maame de nakọ yakọ he ni 2 years na wantwe mu kapre no wo sa tam ne nakọ na wo pese na wase o mo nsere nkyere ho mama yo ka say na ye free o no me ye bae mama e bae no wo dia bae mbeti na wo dem me ne say free o e bae yo mama ye bae no me wa na jo me ne ba ne wo fi na jo wi na mama ne be bo no ti o ye no bi sam sa ne ba ne wa na me free yo ka jen say on funny ni mama mesene no nya akra ne ho I'm okay you ja akra na mama no sa o fa ne ba no se me so me fa me ba nti mama me ko adwuma mu a ndi akra ne ko me ma na mbe mama satan akra na nya say na afi na we nye 2 years oba na be ma oba mama nti mama bi wo be bi ame wo no me ne ba boy ni di agro nti o de ma ye ba mama ne fu mi kakra ene mama nti na o ka chem say ima ene o ko adwuma fa akra ne bre me nti me ko adwuma na me ne ko ewia
na masere me master na mato se die hu na mato na me akoma maame no na watete amaame ba no me kon ba me ma no madware no ma beje ma de nti na ye ohene bi ka ti papa ne pa ma asem de no ba na se o we adwuma na me ye na me wo ka ne ho a kakra na mefiro na makoha akra no no bisa master se de na ekoso no se o ya betse ne ba na ma no nti na adwene nyina wa akra no so nti ya ti papa ne ye no ka kire mo so mo mfra me mra na me ko ti me ko no so meti won sem na me ne master di nkomo papa no frɛ ye kasa ne nioma waka nyina no wodwuma mu ampanifo nso aka akire me ba de maame ne ye no pɛ wasem wan hwe ya obame ya befa akra no obidiru be kasa wo wi akra so maame de akra ne ko nhyira sa tam na maame ifi ne antena ene ho maame ko nse me ko no mu akra na mu sa na me bo mama ne no mo je maame na mo frɛ maame no so madam ye man de akra na basisi ye Munya cry because as a boy no 30 on the akra no mama if we on no any je friend any je munya de wias na ede na asan ne ko wo biem ka mama if we on no ko e no na we na chiri biom ana mesesa me che na uche ya no asan anyam mama na ono ko e no wakwa ko onu bi akọ e okra de mama kama de me o girl no wo masan mama is me ni kra matere ni nyina achi no san ne wo 1 2 ka ho wanye ne ho ade anyehwe bra mama ne sane papa no chokra no de bo wa anye bone akola o ko school JHS 2 wa mana nko school na woman ni nwoma su aseye ne wo baako hwenyin sen ni awo imu ye de okoi 2 years na woni mu oba no de wo ye ya ne se mo koto akradin se wo ko wo ye ka be na ne maame boy se de en wodi ye waso wo busuafo koto din akola beda hospital ye yi no wo ba ne se fami bra na se de wo ba no na agini wo so agini na wo de na ba ni nyina mu no wa se de akire 1 2 mama e kana wo kan de tere nso mama na wo baba wo be bia ba wo de me ko mama mama me ne kana mka nso mama e kwa ba ne fa so mi wo interest ho no e kwa ba ne fa so asan tumi ni kwa wo mi mama because I kire as wasema wo ka kire say relationship a wo ne girl e wo mu no na nya smooth sa because say omo parent interference bebrebe wo mu no ni nyina mu na ye den na utumi sa ne wutu mama ka ho ni nyina mu no oni akra na ko e no me wo no ma na me bra na make us ye wo ani no e frame me odi nkra mo bi se wo hia me membra na msa na bra friends fra o frame me die na me ko nti me ko no ka chem say Francis kasa me frame na msa me insida because die ma fam no mpesa me fa phone kra me friend una si ma me sereo because get a frame on me kasa no usu ti minima de kro nti friend I'm so okay ti ma ba ne kasa ya na I'm so okay mate na my friend obi sa me say me way and I'm saying me ofi no so pesi wo hu me I'm so way I pesi wo me no so kokobin nti mi hia I'm so mate ti mama me ko e na wawo na akra foforo hye nechi and I'm saying na o frame say me mra akra na ni nti o frame say me mra na akra no way no so pesi wo ne mi dinko I'm so okay ti mama e di dinko mo na I'm so okay ahana yi jine dinko mo na mempe nti ada say ye be come ho ni atana se edi nkomo ni wi ama be ja okwan ama wa be fi ni ada nti mama e ko e nkomo didie mo no na ni nzama na o kan ka chere me say akura na ya resa o me de ne ko baby o me de na ko hospital sa doctor ne ya ba ku bisa na say akura ne papa we akura de ahini me ba na panyini no na akwa e na so awo foforo no ne hwan na awusa aba foforo ma eno de one be ma foforo na ne tambe me enye ho nye hia me kata ma utumi sane ne wo mienu no mama ansa na okofa be ma foforo na ma da bi ye wo oni be ma foforo ko wo yi eje ne wasane na ko wo mienu I'm asking wo ye be ma wano be ye de papa the way wo kasa chi hu wano ena wo de dada nkrofo mama ma da bi ma oba se yana me kasa se yana na obi a wawale no woni na twempra wo ba ko emu ha wo bebrebe dia ntre a wono no wakọ wo ba bi ntle no nyina ntle no
kodi achire kodi kwa wotre mienu wasem de bi suro abrampa maledi wusuro bisura asem ya ibi papa mienu na be tentem wona ya eni abai wa for so ba 16 year ba kwatoro so kola keto on the wa pugu nya asem go o chia to pre no awo ka say tu ko enu okura kola am no enti me grade ma na ona me kasa na mdoki fine say de be meet my me ban nti ye kan bu mi sa atena mama na sa tam no na akura no kura no peche no wanya say na o riade meche so tumi so ni brama fofra wo munu o ene no so amfa Francis Keg odi asem yam kwai mama enti ama mesana net nine no wa musane se be ma no akura no papa we ubusa no se o se akura no papa we di wa wo no no ho na ma vesi mun se no na afi ni kwa se mi so miti ka say enti mama yetnae ama akura na ba bi nyini kakra ane ye wo nichi ma ye wo nichi no sa akura no owo ena miniska bia o me enti me so wa ono so oba na be ma oba me man nyina ye ma enti me so wa e friend ji wa ana adantam no be shem no so ye de oba de ono me ye be ma ono ye be ma mama enti me friend me so na me so wa se miniska maledi ana me di girl no mi koyi ni free hospital ne ko be ko ni nti mama akoya offering on nti o ko mutra na asan no ba ko kan mama ni nyina ye nye ne ho ade ye nkotu tirinsa nti mama last one we nsem de mama na no din mama ne buru ni aba baby ana me ho mama bi ho no ma eja odu ho no ma ubisa e be kasa mo aten mama nti bibia na me mikra me ni fi na mapie mama ne wona sa na ma ne ko starte eni ensa mama me ne ko catch na nta te ne bani free hospital me ne be fie no ena o se me o se de me pe nipa ma ne me ba wa bibi se wo ave ma ensa na no kana me ya na am se ni sa de ya za na ka tere me ya bla wasem no ya droso e de na asi mama de asi ni ya wasem no mi hu atire hu fro mama ni nyina na say papa ne frɛ me a 1 2 no abomedia 1 2 no abomedia se oba pani ni wo say mene ne ba panyi ne blessing say ma wo 9 years ena ketwa na ono so usa kwa wo na kire no so wo say ye wo 4 years ena 3 years 3 years na chi ni wasan kwa ba bi nso akwa wutu ya mo aten awo de obi nkase mamu hu na mo yem nantie sa na mo ma awo no edi mani mu kasa mo bebreu sesi a wuto manum eni o ska papa o manum boy emu aba no makai abe kuru no yishim very sadi eti yesei no edi eti na papa ni buru ya mama nim dia papa ni pe free me wo wias because mama o da so ne abaya no ho ma ye jai mu jai be say ma ye wo ketwa ne ya na ye di ni free hospital ba ne ma me de ne ko ene no ano no wa hu ni biem dabi na o hwe wo mama me dis kan ko but de ma mi jai ne say ma enkra na ma wo mo no enkra na ye ma enkra ne ma me nchen na be ma de nka ye ma nkora ne mla wo wo ko hwe wo ma mama minya sa akwanya no ukọ ho amso mo ma nhwe wo maame no ye omolas dia bo mo boy me amene me papa ani mi sister koda ne e ko maame ne de nkora ne gu dem tum enti mama akoye se nkora no minim se me ma na anya me ma apa se ba o ma ye no de antina ma ba me ba ye no enuaboro na papa na e boro me no da be ne twato amoate ukọ ma o maniska ehia me pa mama eda e twato a me koma muska I think last 2 weeks. Come on, say. Mama, and no me Sunday blessing 100 cedi because na me kwa yi ma na skani me ma o me de me ko waju be kwa waju na me ko tu eskato ahe na kotua ma me ko me ka kire o mo say they say minister me nya adwuma nti week me sike kura ma me nya de amomo
1.2 because man na many abre enko ba say ma wo ma mama mana ma wo mo say o pese ankra no mo metra wo ana ma nya so mo metra no mo nya odai but mama ma wo enkora na say wa wonu masema wo kam waten wo djuma wo ho kyerew eti amfa nkora ne mra na ye wo dan wo bro mo na na ho mama die tie ne sema wo ne sa me mane o ma die ne che se me mane o mo because enkora na enya feska na kwa die ne ye ma me kwa ma me nto mu din apart from me papa nim sister ma me nka sem kira mo aten ye tie na ye boa nipa asem ne ye de aso tie ne ye de ani fam e kwan a wo de ma me ne papa ne fa so e wo mo baba ne ho no antwa yie kwase buo ane wo bu wo mo obi baba yi okọ ni suku wasa kwa na brabo JHS2 wa me na ko school e na ne ko wo yi ba ko anso wala watini baabi wakofa foforo wasa adiem asare na ko mienu yento ritrisa yanye na ho ade wo pese o mu aye nsere nkere wo tia wo se o mde ko wadu enkura me nsa wakọ ho mai 1.2 ede ne yanye wo ma na fa ko hwom ede pa me yaji enkola no 1.2 no o school bag wo na ato wo to school atade am watin mama what a school atade ma ofere me a bra jai yo chona akaka no ne nka no kora nkyerɛ wo mane wo mo tumi si kwan da se nhwe wo ma na ye wasɛdeɛ mama ye wasɛdeɛ wai mama krachi mama mu ne nam toma na mu hyɛ ta gugu ko ho albela pepe ɛna mu twa nkrɔfa so ma brembre mu kɔte gudi di nkrɔfa mama aywa ma abi je wana papa no na vi sa papa no so atwa adoma no ona be fa ne ba eye ni sanko do ho be kyew konfa ko sunu muru nua ma sa ni o mani jaya metima hweme ma bra opie ni wa fa ne ba ene na wo miensa ne won hyeda nye abrabo papa bia wo be sira kire wo akoda no interview hello daddy ma he yeah I know pacho na ho te say yeah me no do yo na jara bo ani yo we de mi kun so de yebo anti we de ma ba fie na yebo asia ma me pa chao ya frani wo hini ni me ya adwuma so mpa TV so me nka bi hye na brante bi abase frani Manuel Amoaten na wo fa wo ba Francisca wo pra na kola ni ko JHS2 o jere JHS2 ene ne wo yi ore ne wo ye no ya me yi hospital akwa homa ama akola ni na ema no sa akwa pa ema ne wo yi wa say de akire aduaduam ene wo ba na sa ba wo mienu ape so eno so bibiansi na ba oba ye nyina ne se mumma ne kwan e ma ne hwe enkura no na me de papa maka no kura kire no so oba tan bia ni ho a wa fa ne ba ma ne ba nko ni suku a oba sere a kire wo no ama kwala na bra ba se wa fa na kwa mienu mu ama sada ankoye amamle bi se bi e kai busuafo bo e kura ye kotua no tuni no adane kwase abuo eti se mubufu a na ne yebo a na oyere mudi se mubufu na nso yese yansoma bod akoda sumina so okofe kuroba ye ntumi nkase ne nante ye dan ada akoda yi wura yi wabeka busua ne ho ti na me fra na wo de kakra wonim no waka ne nkwampa e befa so a ye nyina beboa na yetumi ahwe nkola na sumdwa aba ti wada woroma no enti na me fra okatachi mami abeman wo ai me mafan se oya kala ntina yo yinya ya na me hendi anya sa wono enka me hunu kranka me krate kan kranka me pika no bon akra no eko school na abetam ni gane o de ni gane o nyem ye no ho ka na boy ama wo ba wo no kra no na me ko ba bi ko ye adwuma na madam bi de no ko hospital man go we madam for no san fa akiri ma adwuma ma ya mu obi no o ko sisa e ko tone e ma ye be che mi ko tun bon na wo san e be fa nu ya o ne ko o hospital ko bi a o mo fra wa o se me ba ade e fra me na ma tandis ka e na ko yi no
eje aboa say wada roma abrante oso eso be hwe akola na mo ma ne kwan ba so no be fa so me see the coin. One woman, I get one woman, and can walk on a man in and ka wato na ma na asini eje bo amesra wasemi umana eje aboa what some me and why what na ma na asini eje aboa akra bo some me and say atini mo bi eje aboa me pa chao yesi uja de wo ya wada ja brante asem a wokeka no me de ma braste ne pa say ade a wutie program na makeka bia che na ka me pese me nyawo me sra wada wo ma wo mana woni enie na ye ntena se daben eja pacho wada wo mada wo benya ho se bia efi ochena na ya wada kora nanka woni me de makeka madwe a kire ne se wo kura chuo kwa na ade bo na wudi bo because wa say baba na brabo na em so onya ebusia pani nka no kora nkire no ejaje abo ampacho ochena nka woni wo yire kora beba nka mepe mesra mu eno aha ri eja eni nka ochena brai okay mini pa bi ba men change bana ABC no mesra wa because abrante ne nsem a wokeka no yesi ba bia ensan yaduro no entoto aduro nsan nu ho na nso bra na onemi de makeka madwen a kire no ma didi no de oyeye no ebufu ti mesra wa why mesra producer no be kasa bigi muni eje ebu ankasa no beba yo me dase Krachi, jadi oto na okeka no. Wo ba no tie. Wo a, oye no na akwa in hospital. Mama. First one no. Na akora mama ne ko so ko yin sen ne gunu mama ndi e. Ho de ne minimum. Second one na akoyi no. Second one me na me ko yi no. Ewe. Maji. Na third one so na akoyi no. Third one no. Mama. Na me nko adwuma na bibia sai. Fase mu free me enu so kone anwene. Wa asama ato ma okeka na se chese. Wo baba obi bi na be wo de. Wa ko ti obi wanyim wia na wa yiwani. Ni papa ne nko yin free hospital. Wo ti aso nya adwuma. Yan kwaje nkura ne ma na ye omodai.